Saudara, militer Israel merilis video yang memperlihatkan sebuah serangan yang diklaim ditujukan ke markas kelompok Hamas di Gaza. Serangan diklaim sukses dan melumpuhkan peluncur roket milik kelompok Hamas. Juru bicara militer Israel mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan markas kelompok Hamas yang sekaligus jadi lokasi peluncuran rudal yang sering menyerang wilayah selatan Israel. Israel juga menyebut Angkatan Udara menargetkan sejumlah lokasi yang diduga merupakan fasilitas milik Hamas di tengah permukiman di Gaza. Saudara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyusun rencana untuk mencaplok seluruh wilayah Gaza. Dalam rapat kabinet, Netanyahu menginstruksikan mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera di Gaza kepada militer Israel. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את שלוש המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memberikan isyarat untuk menentang rencana pencaplokan Gaza oleh Israel. Trump justru menyerahkan keputusan itu pada Israel. And I know Israel is going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yeah. Keputusan Israel untuk menduduki jalur Gaza ditentang dunia internasional. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengecam tindakan Israel karena berpotensi memperburuk konflik. Escalation and risks deepening the already catastrophic consequences for millions of Palestinians. It could further endanger more lives, including the lives of the remaining hostages. Saudara, Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza melalui jalur udara. Kotak bantuan berisi makanan dan pasokan kebutuhan vital dijatuhkan pesawat dari langit wilayah Gaza. Belum sampai di daratan, warga Gaza langsung berlarian menyambut datangnya bantuan tersebut. Bantuan ini dikirim UEA dengan bekerja sama dengan Yordania, Jerman, Belgia, Perancis, Belanda, dan Italia. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Prada Lukinamo,